kirang ba shnang jong shpo tuli gi shnang nakathan liar bang shadu shaka shnang mau shut menta kasngi kilapan pau pat ba ha ka jingalang kablalong ha ka shnang kli stem bakin ai kata ka jingka shan ka bapura yu kortong MDC ke NPP na umroy uba rangkan sai karbuki ubanya kon ha ka election MDC na umroy constituency kum kirang ba shnang kile lumlang menta kasngi ha ka shnang kli stem bat kila shim ka wei ka rai ban ai kata ka jingka shan ka bapura yu barang kan sai karbuki ukurtong ke NPP na umroy constituency haba crunch kilat patay kubor hadin ka jingalang kirang ba shnong bakantup yu ba fairly teron rang ba shnong kli stem uba Jeswell Sharap rang ba shnong do thli uba Pius Tado rang ba shnong liarbang lembat kiwi rang ba shnong kilapan pau ba kanongrem kabakilar shim ban ai ka jingkar shan ya uba rangkan sai karbuki kadai namar ba kadon kata ka jing tray lang MLA kamawati bat MDC ka umroy ba kitay kishnong ki hab sha umroy constituency ha kini election MDC kilapan paru ba kadaw ba kaba kilalet ban ai jingkar shan kadai hadin ba kamawati kalayo ya ka office jang ka CNRD blank ha solan pat ha kani ka jingmi thamai kani ka office CNRD blank ya kitay kishnang lapan hap no sha bhoi rambang CNRD blank kaba day lamba ka jingshim kya uba rangkan sai karbuki ubla len banyakran bat uba preston tensang ban pan hap sha bhoi rambang ba kamawhati CNRD blank kala jingai na katay kishnang Shushu kita hirang ba shnang kilakan turu ya kipai pa nong shong shnang kita gishnang bakin ai ka jingka shan yu kurtong ka NPP na umroy na marlada kiwan ha kabor kan kamsuk ha ka jingtray kam ba na mauhati udan uba Charles Marngar UMLA ka mauhati bat na umroy pan uba rangkan sai karbuki kibadai na kaju ka party NPP kilaban ram ngu yo blay balay yo lat kunya ban ya song para bang ba jadi kedong makan jungi kumban suya ku angni hadin ka jing ya keduk lang jungi don ki perlok rang ba jungi lalai ro don ki jing kran jungi hade makane ka election MDC kumban su pentim long ba kani ka area jungi don spong kabei teli gisnong pakini sport li kabei gisnong ki hab aga MLA election ki hab sa kamahoti konsensi bat aga MDC pat ni hab sa ka umroy konsensi te ni ai kumlei ya u MLA ro jong kamahoti konsensi wa hadin ba jing job jing i galek ban penias no sa ka parti NPP ni sung thu ba kumu kupa utip hi banjet kum kuno ka jaka ban yo skem na bata ki babun balang dosos dong ko kamauti te habide pat bat kani ka umroy konsensi ha ni lalong kemai ke MDC pat ambar ba ha MDC ni ha bade kesan angkat buat kandidat ki budan po ka umroy konsensi te nakaliang jungi ha jungi ya penbaik lang kum ki rong ba yo i jengai ya ka jing don kam kumta ni tempau hang ni ba nakaliang jongi kumkil rong ba ako jong ni area ni kesan teli telon ya u MDC sitting MDC jongi i ba si ran kesai karbuki naga parti NPP te kadau hi kalong ke ba ni kesan ya uni kandidat kadau hi ke ba ulai arab yang sibun ki bentah hakabor MDC ke berit makenaro bat kadai ke masuknat kalong ba uni kandidat udah kandidat baju dan lengkap bat ni habarok po kamdi tangga kani ka election MDC tenre dan lengkap bat ni hababun kiliang wat hakapor bapedeng election swa election bat hadin ke election bat kajingkular jung ke bakam surat susu kolong ba lada hadin ke election lada kapoi sa kajingrem lane sisi job ro dan lengkap lang bat ni te katahi kadau ke ba pelong ini ba gini ya sultanat bania kesan ya uni kandidat jungi ba lang kasai karbuki tena kaliang junga kaji penbek lang im doni banong ten regi iban pau ha ki pai ba
nong song snong jungi ba kum kiri rong ba ni jet yo nong mi khamat tengi kerpat bu ya pi nong song snong jungi ba kini sim lang ya kani ke jing perkhat jung kiri rong ba ban kesang lang yau ni bu kandidat jungi u rang kesai karbuki na nasyo ba kan nakaliang jong ka at jong ka than ka jongi te minum lang bon ruhem namar ba yaman tahi te katung jinglong hi ni kwa ba kanding election menta MDC ni haban kersan MPP namar ba une MDC jongi wale ye kam ki ba apla bat ula wonra ru yangi kum kani ka bangi hap ban ngat sa mohti ke blok nanti ngira yo nak sa bolong nanta wemle ru wa sistem ulek nak sa MPP nanti ibu bru bu sistem kwa ba akini tri rengkat nak menta te bat aku juga poru lawan rak ru ye ke blok hang tu mohti ni dap di kemen bu krau kena leng jungi te ngaong yang aware bat khot di kipai bak di jungi melakukan no bangini teli baik haka bakar buki ya kasai kar buki di nagliang jongar sulong kumpulong rap habi di namta keren yang ini di ngayu isai ba ni hap haga MLA ni hap sa mahati konstitusi di MDC pan ni hap sa umroh konstitusi di haga ju i kapor di kani ka CNRD blok kumba suong di cisin ong ni ngo ban yaro naga menta kecing yo CNRD blok ha mahati rei kawai pan nagaliang jungi ni hap lang sate ni i haga list CNRD blok tingi hap lang dan baro spus nong ne tingi hap lang sa mahati CNRD blok te hakju por hi tingi la wat kino yarap wud mo nang kini ki singi bala dap tingi lay kundu bat ne babu rangkat sai karbuki te ngilabu ka appointment ilabu i ka appointment namta kejing penduk pat i deputy chief minister pada i ba prostun tunsong te ngi kirong ba snong bro spo tili snong nilai pui hang te ngila ya bu ye keti jing e hawi de namta jing e jong ri poi ba te ladangi hap sate te jing e jong poi ba namta ban sim tang i wei kot subu income certificate te kam de masuk kakta he ki jing lut jing sep jong poi ba te de nam ta kata kadau nagliang jungi ki kirung ba ngi perkhat halor jong kata te halor hi kata jing le kendu jungi te nilai yo si sahi ki jing sai ba mta te i deputy chief minister ila phone sa IDC jong distrik ribuh distrik jungi te ngila yo sunan hi ngila le kendu ya IDC ru te IDC long ba to kan sap bej ya kane kam te ngikermen ba ngila hab hi sanisa berembong CNRD blok namta ka CNRD blok te ni sungu hi ya ka sarkar ru bala sola sangap mo halor de ong sungi ni ai kubleru ya i barang sai karbuki lengba ke jing lam jing i ila yalam ngi ki rumba snong berkai te ngila hab ngila yo no kane ka CNRD blok ni ha berembong